ezo simala fikara ilaron khoma kahle kutlwana mpimi hlekana mingisero mngana lo FM na kuhlekanisa kolonga isa stage churko hlekana lo namotla I rabo irabumbiri namotla siku rabumbiri ra n'weti leya ya hina n'weti leya ya dziva misoko lembe ra 2024 mone mina ni khalanga Pet Mathebola ni n'wana risimato wa Jim wa xitlhango wa xingiritano wa xijajana makunele wa ndandadzi mingisero mina ni ra ku pfumela ku ri kwalonga ningisela ri ko hlekana lo yime kulunga ku la ku ta twa ku ri ku khomele yini loko swi ta ka timhaka ta Afrika famba swi ngo fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lo hi ku tiselana kona ku Afrika wa vulavula kwalonga yingisela ri ko Gauteng Mpumalanga no wa Limpopo na we kuma ku audio streaming ya mkanalo na FM nhlekani ka kese ngopfu loko mhlawule xitichi na swinene ayeni mahlweni sekatelana ngona ko kula ku ya mahlweni ndlela yeleyo ku tiva mani u nga hetela hi dyondza swo tala hi rhurhela MEC Florence Radzilani hi la ku languta kahle tanihi xiphorisa va ri va fambe gondo ri hi nkarhi kumbe hi nguva leyi ya paseka ngopfu loko hi languta ka mintlhontlho leyi nga langutana na yona ya ku banana ku gwazana na xitori lexo chavisa lexi le ka Homu I Homu kwihi hi le ka Homu 14 man hi le ka Homu kwihi loko ni nga ni swi twa ka xitichi xin'wana xa radio a swi vuli nchumu ku hi le ka Homu kwihi loko va ku Homu section no Homu section swi hundza kambe loko swi twa ka munghana lonene ni lava ku swi twa ku swi ku hi le ka Homu kwihi mama swi vulavula ku hi le ka Homu ka mapayeni kumbe 14C kumbe 14B kumbe 14A sweswo swa ku tani hi leswi ni lava ku twa swona kama msiritana mingisiro me nkarhi wa wehe lowu hi twa wehe I comment mhaka hi le ka 0860002543 mi twile mhaka leyi nga humelela xipikara xa parliament manana Nosivio Maphisa Nxakula va ri hayiko hi nge swi koti ku hi ku khomiwa loko ku nga ri na wini kuve a ku vangi kona se hi ndlela yeleyo va bakanyela tlhelo xikombelo xa voho se swi nga leswi swo vula ku kahle va fanele hayi swi ni tlhelisela kwalaho ka ku nawu wu hetelela wu nga fani ke hi ku loko vo ze va twa ku khalanga ku hehliwa hi ku endle leswi a ku na swo swa ku vulavula ku mi ta tarini khalanga le khoti vo ta va ku hoxa xibebeni leswiya kumbe hi swona 100 hi yo mhaka ni ku Criminal Procedure Act leya n'wene leyi hi fanele hi vulavula hi languta kahle ku endleka yini kambe I tin'wana ta timhaka leti hi nga ta tsakela ku twa wehe mingisero wa wena namuntlha hi la ku bula hi languta na mhaka leyi hi nga vulavula hi yona kambe sweswi ha ta na mhaka yihi kumbe yini mi nga na yona loko se hi vule na MEC hi vulavule na MEC hi la ku vulavula hi timhaka leti ta madzolonga leti kahle ku endleka yini va ka yini mi ta tsundzuka ku tolo hi vurile ku hi ta hi sala ndzhaku mhaka ya ku ya hi xiviko lexi xi nga tisiwa hi tatana Neli Xikwambani ku ya hi xiviko lexi xi nga ta tisiwa hi MEC Sasekani Manzini xa ku vulavula hi timhaka ta madzolonga ku gwazana ku lwa hi kwatele yini kambe van'wana va ri hayi kahle onge lava nga kwata ma 2000 Y2K loko ri ku hi ma Y2K hi ku vona ka n'we va kwatele yini va kwatisa yini a hi mi twenini mingisero mehe le ka 0860002543 kumbe kandisa rito ka 0657443911 nkandiso wa wena ne loko u kandisa u ri tani ku hwi la yi nga koho se yi vula mina na vonelo ra mina hi leri na leri nkandiso wa u nga hundzi minete hi ndlela leyo leswaku hi kota ku siyerisana na nkarhi kambe a hi wu tirhiseni hi vukheta hi vurhonwana mina ni khalanga Pet Mathebola ni famba na ncindani Eric Mabasa na ngona ku Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM makomba ndlela a hi koti mingisero me hi yo mhaka masiku ni minkarhi hi tshama hi kha hi vula hi ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi la nga kona a hi sunguleni la ka leyi le ka Homu leyi hi ku tanihi sweswi ni nga ku byela ku hina tanihi munghana lonene FM hi tsakisiwe hi ku va ku hi le ka Homu hi tsakisiwe hi loko va ku hi le kwihi hi swi tiva a hi amukeleni Sergeant Rikotso va suka ka xiphorisa a Giyani kahle ku endleke yini Sergeant hlekani mi amukeleli ka munghana lonene nhlekani nhlekani na le ka vayingiseri khensani amukerile a khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina swi tiva ku hi lo mi kombela swa xitshuketa kambe mi nga yini ka xifaniso xa ku kahle ku endleke yini naswona kwihi inkomu hi sota wa ti-31 hi kwalomu ya ka awara ya nkombo na mixi ku te n'wana wa xisati wa malembe ya 19 hi vukhale loko Afrika Police Station
i fika kombisa ku a holova na boto wa yena va makwenu a kaya se va holovile i hetelele a n'wi tlhave hi mukwana loko a n'wi pfuxa a nga ha pfukangi ivi hi nkarhi wolowo hi rhumela vhene ku va yi famba yi ya le aka direction leyi a nga hi nyika yona kwale aka Homu 14B laha a ku fikeni ka hina hi nga fika hi kuma ku na wa xinuna loyi a ri kona a nga tivika ku a ri muvhakachi aka ndyangu walowo leswi a nga fika hlamusela swona i kombise ku lavambirhi i hosi na mbisano loyi wa xisati a nga ta a police station i makwenu wa yena wa 19 years loyi a nga lova i boti wa yena wa 1996 ku tswariwa lexi nga humelela i ku vatswari va vona a va nga ri kona laha amutini a va fele va ri vambirhi va sungule ku gorombisana laha ingaku a swi katsa na rivanti leri ri fanele ri pfuriwa kumbexana n'wana ku ri nga pfuriwi se a ku holoveni ka vona loyi a vhakachini laha eringetini ku va lamula endzhaku ka nkarhi boti a tlhasuka a landza aka makwenu ivi ku pfaleriwa wun'we endzeni ka yindlu ndzhaku ka sweswo boti ya fostela huma hi tlhelo lerin'wana laha a nga fika a kuma makwenu a khixini va tlha va sungula ku lwa loyi wa xisati ivi a teka mukwana a n'wi tlhava xikan'wekan'we a va a lova aka mangeyo ya otiku n'wana yeleyo wa malembe ya 19 hi vukhale loyi a nga mudyondzi leyi a mapfumani high school aka Homu 14A ka nkarhi wa sweswi a nga pfaleriwa mara ile khoto namuntlha o ka a nga swi humelela hi koho hi hluleka ku va hi paluxa mavito ma yena ni mi twisisa jeni kensile swinene nteva se swi basile 14B timhaka teti ta madzolonga va holova tanihi va makwenu kambe va makwavo kahle hi khensile swinene rikhotso siku ra n'wina ri vele rinene ku ya mahlweni inkomo sejon rikhotso va lava va sukaka xiphorisa a Giyani kusuka ka hofisi ya Major General Mashava tanihi district commissioner hi ndlela yaleyo ni vula ku se byi yisa ku yini mahlweni vutomi lebyi Dirito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Entonces, me hizo mgana lona na FM na ko Afrika wa Vulavula makumembere temela tantsana kubela wana ya kumembere ekutesala na ko Afrika wa Vulavula eka ko shala wana twi kusuka le studio 4A a polokwan hila ngako shana tumaka tingane komete tumaka kolonga kona ile ka 0860002543 indala la etaba ka kota ku twa ku ngwangulo wena uri yin tumaka ta bugevenga na to tikomba tikatia titlakuka indala le baka Eskom na wa tsontsha timhaka ku hayi ko load shedding kambe a yi ngo to veyelela makumu a yi ngo to veyelela makumu mi nga vhimi ku hayi makumu load shedding yi herile kambe loko vulavula hi sweswo ku na ku tlakuka ka timhaka ta kumbe ku na ku tlakuka ka timhaka ta nxavo wa gezi ku sukusela tolo ka n'we mixava gezi eka Eskom tlakukile gezi ntsundzuka wun'wana ni komba swin'wana ku gezi leri a ri xava ra 200 rand a ri n'wi nyika ti-units ta 116 sweswiwani gezi leri ra 200 rand loko a ri xava ri n'wi nyika 91 units a ko khayimeriwa vanhu ku va ta ze va endla sweswiya swo vekela biloho a ni tivi a hi ku tumingiseri wa mina kambe n'wana mingiseri loyi a hi twaneni ku ye khomete timhaka nhleka Nsikani mpfukeni botet. Mpfukeli mjani papa? Mpfukeni xikhulu. Akenza. Hayi edi le ka miyexe. Botet mhaka leyi mina na concern na yona ngopfu leyi nga ku humeleleni especially vanhu lavo teka nawu va veka mavokweni ya vona. Ti-case ta ku vanhu va banana, ti-case ta ku vanhu va dlayana, ti-case i concern ikulukumba se me hi ku tisa ka mina vanhu hi xitalo ve le ku tekeni ka nawu wa veka mavokweni ya vona ene hi na maphorisa hi na ma-SAPS hi na maphorisa lava nga ku tirheni va holaka mali wa hi nga va tirhisi na wa hi nga report loko na ti-case to karhi na dan ku va ni ba munhu un'wana dan ku va hi khadzetela munhu un'wana marito dan ku va hi yisa munhu un'wana so it's a big challenge leyi nga ku humeleli mina according to my understanding no vona nga ku xiphorisa xa hina va le ku tirheni ene xin'wana it seems as ku na ku misleadiwa ku na vanhu lava misleadaku vanhu because maphorisa they have to go eka ti-community ta hina
va vulavula na vanhu ku loko munhu antle 1 2 3 u rhumele ni van a khomiwa ka magistrate than munhu a tlhavetela munhu un'wana kumbe a bukutela munhu un'wana kumbe a duvula munhu un'wana hi ndlela yaleyo se nkoka a ni ku na tiyuniti ka xiphorisa a ni tisaku ku na lava tirhaku hi ti-communities ta hina maphorisa a fane va famba na ndhawu leyi hinkwayo va advise vanhu ku loko munhu andle nandzu mi nga teki nawu mu veka mavokweni ya n'wina loko munhu a ku abuse so i xitepe xi leyi faneleke i xi endla se botpet leswi nga ku humeleleni se big concern because loko mo cheka vanhu va le ku bananeni vanhu va le ku vavisekeni and hina hi ri ti-community members a hi le ku endleni ka nchumu hi swona se maybe ya mina botpet team liya fortunately ha tirha na va surgeon record spokesperson xa hina radio record va Giyani is the one loyi a assistant but hina ntirho wa ku hina hi ri ti-community members hi ri ti-stakeholders a hi adviseni vaakatiko ku loko munhu a joyini ni ya police station ni ya n'wi pfulela case hayi ku ba munhu hayi ku vavisa munhu hi ndlela yaleyo se maphorisa va nge swi koti ku va tirha va ri voxe botpet hi leswi na xikulu xa mina hi fane hi assista maphorisa ma hina nemetweni hlayisekani xikulu xa mina khesiri buto wa mina 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela makumembiri mune timinete ntsena i birawara ya 12 un'wana mingiseri hi loyi nhlekani aye botpet sesi wa mina mpfukeni mpfukeni n'wina minjhani i pfukeli sesi okay a ni kombela ku ri ni va xikala vito botpet inkomo sesi ku na case yin'wana yi nga tshama yi humelela la Dani kwala Lusaka 2021 I think so it's 2021 n'winyi wa tavern a dlaya n'wana wa le next door hi mukwana tavern ya kona very Polar Park tavern se lexi xi nga vava hi kona i ku u khomiwe just for 4 days ntsena after 4 days a huma naswo case ya kona yi tshama yi karhi va yi reminder hileswaku tengiwi nchumu ko va remind i le handle hi bail u le handle a swi tivi ku i bail kumbe njhani hikokwalaho ka yini mi nga mi swi tivi ku bail kumbe njhani loko ku yiwa khoto ro sungula loko a za huma a mi nga ri kona a yi nga ri kona luya se a tlhaviwile hileswo u tshame for 10 days a xibedhlele after 10 days a lova loko a lova after 4 days ivi a huma va ku veri u khomuni a ni ri u love ku ri Monday you Tuesday Wednesday Thursday a vuya a kaya hileswo swa vava swin'wana hi vana vatsongo ene hikuva vanhu vona va ri na timali mi kuma ku ri hale to next door a ti na mali a ni mi twisisi mi vula yini hi mali la mali yi nghena kwihi lan'wani ni vula ku ri the way swi nga swona botpet no vona ingaku ko va na coco yi nge le ku endlekeni mantwisisa ko va na coco leyi nge le ku endlekeni n'wini wa tavern u dlaya munhu loyi a taku ku xaveni ka byala wantwisisa botpet a hi ngo kumbexana a hi ngo ku ri n'wina na mina hi nge le ku lweni swa antswa swa twakala and a ku zanga ku nga pfariwa tavern a ku zanga ku nga endliwa nchumu mara tiko ra Dani ri vulavula ku ri loko munhu o za a dlaya munhu swi komba ku ri u fanekele a tekeriwa magoza mo karhi ku ri tavern ya pfariwa kumbe xani swo karhi mara kwalani a ku zanga ku nga endliwa nchumu se ri ku hi tiku sweswi hi ku a ne hi ro tiko ri nge tirhi a ku dlayaniwi la Dani se loko se ku nga ku nga endliwa nchumu botpet a ku zanga ku nga endliwa nchumu leswi vulaka ku xiphiqo xi na n'we tanihi vaakatiko kumbe vaaka ndhawu ya kwala Dani hina vaakatiko ku yini na loyi a nga khoma yona yaleyo yo veri loko n'winyi wa tavern kumbe xana un'wana wa kwala tikweni ku humelela swo karhi ne u fanekele ku va ku ri na ku ri wa xupuriwa hi swo karhi mantwisisa botpet wa xupuriwa mara loyi hikuva i n'winyi wa tavern a nga xupuriwa lexi ni vava ku ri i n'winyi wa tavern
loko vo dlayana hi xivona na lavan'wana a swi antswa n'wini wa tavern a ti nyika nkarhi wo yena a dlaya n'wana wa munhu hi mukwana next door neighbor n'wana loyi a nga kulela amahlweni ka yena a n'wi langutisini i loya ka vona kumbe u n'wi dlayele kwala tavern u n'wi dlayele hala handle ka tavern un'wana na un'wana a langutisini loko sweswiwani va ku ve va langutisa tikhamera va kuma ku ri tikhamera siku rero a ti nga ri ku tirheni why tikhamera a ti nga ri ku tirheni a ni mi ri un'wana na un'wana a langutisini lava a kha a swi vona va kwihi vanhu lava va kha va swi vona ku ya nyika vumbhoni byebyo vakwini vanhu lava va swi vona va kona bophete na tikhamera ta yena why a ti nga ri ku tirheni swa tikhamera a hi swi tshikeni hi vula ku va lava nga vona vumbhoni byebyo hi mahlo va kwihi ve le ku nyikeni vumbhoni ke vele ku swi voneni ni vula ku ve le ku nyikeni vumbhoni ke vele ku nyikeni ka vumbhoni because i n'winyi wa tavern lexi va nga ku kona i n'winyi wa tavern bophete since 2020 case na sweswiwani ka remind ya helela kwini bophete yi le ritavi yi le ritavi ya vula sweswi yi le ritavi thola past tavern ni chava ku vula sweswo mara mi ta chava ku vula vito ra n'wina ni ta chava ku vula vito ra mina hi ku leswi swa ku vula vito ra tavern yin'wana n'waswi mi onhile swi nge ni onheli nchumu se vito ra n'wina swa ntswa n'wina mi nga ti onheli mi onhela van'wana bothead mata ku ri swa vava loko mi langutisi amutini wa kona mi wu vona ku ri wo va phuwa a ku na lava va nga ta teka decision hikuva va tibyele ku ri a ku na phorisa a ku na mali a ku na nchumu a ku na loyi a nga ta teka xitepi xin'wana kambe maphorisa phela va va hindzile kwalano a ni se ku va ku yiwe ka timhaka ta phela loko munhu a za khomiwa ivi a ya khoto maphorisa va hindzini a ka ha ri na maphorisa va tirhaka kwalano se swi le ka magistrate okay bothead a hi ngo sweswiwani mina ni machelwani ni machelwani mina ni nga vona xiyimo lexiya loko xi kha xi humelela ene laha mutini wa n'wana loyi a nga tlhaviwa a nga ri na vatswari sweswiwani a mutini wa ka vo ku yo pfariwa mana ye va lovile papa yena va lovile a ka na muna ye lovile ku lova na ndziswani wa kona hi mhaka ta yini hi mhaka ta xiyimo ku ra swi vona ku swi tika bothead sweswiwani a ngo ku va mina ni hava nchumu na mina ni teka decision ni ya kwala ni fika ni dlaya n'wini wa tavern ni teka xibamu ni fika ni dlaya n'wini wa tavern i xikhela phasi i xikwambana ni fika ni n'wi dlaya mina ni yana xibamu ni fika ni n'wi duvula n'wini wa tavern a ni na mali ene xi le bamu kumbexani yo lomba kumbe mukwana loyi a nga tlhava yona ni yo yi lomba ni ya ni tekisa njhani n'wini mi nga maphorisa ni vula ku matava mina lexi ni vulaka swona yini mina ni vula ku maphorisa va khomini ivi munhu a ya tshama jele loko a za tshama jele i va khomuni swa ku se ku endleka yini a jele a ka ha tirhi maphorisa a ka ha tirhi maphorisa se swi le ka magistrate i swi swa va magistrate a swa ha ri na vachuchisi maphorisa vo khoma ivi va yisa jele leswi swi nga fika ku swi ndleka ku ngo va ku kumbexani va nga yisi vumbhoni byo tiya kumbe va nga ndli yini kambe vona maphorisa i vo khoma kambe hi ta yisala ndzhaku ni khesiri swinene nkarhi wa n'wina mani koma 0860002543 hi ta ringeta ku twa ku n'wina mi khumbekaka mi tiva yini hi mhaka yeleyo kambe vongi n'wana tivaneleke yime ku lunga la ku la ta hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta ya yimise ku yini ya vongi twana vuhleri bya xiyimo xa le henhla kusuka eka vativi Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula i nongonoko lowu nga yingisela mingiselo wa mihenhlekani lowu a khensa swinene loko hi lombe ndleve 22 timinete ntsena ku bela awara ya 12 hi ya mahlweni ku tshembise ku namuntlha hi bula na MEC wa timhaka ta vuhlayiseki bya vaaki na timhaka ta vutleketli eLimpopo hi bula na vona laha ka hi langute ngopfungopfu ka timhaka leti ti fambelanaka na migingiriko ya vo leyi a va ri ka yona hi nkarhi lowu wa paseka hi yo mhaka hi la ku bula na vona MEC wa timhaka ta vutleketli na nhlayiseko wa vaaki eLimpopo MEC Florence Radzilani mani mfundhisi a hi sunguleni kwalano MEC inhlekani inhlekani aka n'wina muhaxi ni xewetana vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene na Khensa na hina khensa swinene MEC ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina loko ku ri na MEC loyi a ri ku tirheni hi nkarhi lowu wa paseka hi n'we a hi sunguleni kwalano mi tirhe njhani
hi muhaxi hi tirhe kahle na loko ku ri ku loko hi languta tinambara ta hina a ti hi tsakisi hi vuye hi kota ku va hi hunguta ti-accident leti ti dlayaku vanhu hi one last year hi minkarhi yaleyi ya paseka hi ve na ti-accident ta fatal ta 28 mara sweswi hi na 27 mara loko mi languta xiyimo lexa vanhu lava nga lova letiya ta 28 ta fatal crash ti vuye ti teka vanhu lava xiyimo xa vona loko hi compare na sweswi a xi ri hansi swinene because ku vuye ku lova ntsena 31 mara loko hi languta sweswi hi ve na ti-accident ta fatal ta 27 leti nga dlaya vanhu va 78 ma swi tiva muhaxi ku ri ku vuye ku va na hi ve na xiyimo xo ka xi nga tshamisekangi na switsanani loko bazi leri a ri huma Botswana ri fika riwa ku fa vanhu va 45 hi lo sungula hi nambara ya le henhla swinene ya 45 mara hi lava ku vula ku ha cancer swinene especially aka n'wina va ti-radio ku pfuna na hina tanihi ri mfumo ku burisana na vaakatiko ku yisa timeseji leti a ti tshama ti va tsundzuxa hi timhaka ta ku loko va ri magondzweni va fana va fambisa ku yini nakona va fana va tlhogomela swo fana na yini hi vuya nakambe muhaxi hi lava ku komba timhaka ta ku na loko hi languta xiyimo xa ti-pedestrian lava va nga dlayiwa hi ku va va chayisiwa loko va kha va fambafamba naswona hi vona xiyimo xa kona a xi fani na xa minkarhi leyi yi nga hundza swi tikomba swi ri hansi mara loko mi languta hi ku ya hi ti-district ta hina hi voni sweswi hi ri na Mopani district yi nga the highest because aka ti-recorded accident leti hi nga va na tona leti ti nga dlaya vanhu Mopani yi ve na 23 mi nga va mi twe na yin'wana leyi nga va fatal swinene leyi nga endleka ka R81 la ku nga fa driver wa ambulance lana ambulance yi nga tshwa yesterday during the day hi ve na yin'wana accident yo biha swinene aka road leyi humaku Makhado ya Thoyando but yi humelele between Chakuma and Makhado la ku nga fika timovha letiya ti khoma ndzilo ti tshwa ku fa munhu van'wani va kona sweswi loko hi vulavula va le xibedhlele mara loko mi languta swivangelelo swa swo hinkwaswo leswi hi kuma ku ri timhaka ta ku vanhu vo tala loko va kha va driver timovha ta vona a va swi koti ku va fika ka tindhawu leti ti nga tshamisekangiku ku ri va hunguta rivilo mi kuma vanhu va overtake in the place leyi mi kumaku ku a swi fanelangi swi va hi ndlela leyi so hikokwalaho minkarhi na minkarhi hi tshama hi kha hi burisana na vaakatiko ku munhu loko a tirhisa movha na loko ku ri ku i public transport a hi tirhiseni mapatu lama nga fanela a hi making sure ku timovha ta hina ti lunghile ku ti fana ti famba hala mapatwini because swo leswiwani swi hi vangela tinghozi to tala muhaxi hi sweswo leswi ni nga ta komba swona na khensa swinene MEC loko mi kha mi hlamusela ni sala hi timinete tinharhu ka bulu ra mina na n'wina laha kambe rin'wana ra leri nga ta ku hi kota ku hi za hi mi vitana i timhaka ta ku onge ti ku lo ku lweni ngopfu vanhu va le ku tlhavaneni vanhu va le ku bananeni vanhu va le ku vavisaneni hi nkarhi lowu a hi hleketa ku un'wana na un'wana ta va tsakile i nkarhi wa paseka tanihi ndzawulo mi ri yini hi xiyimo xolexo mi vona ongeti ku nga endliwa yini ku va hi ringeta ku papalata sweswo vanhu va tshama va hlayisekile muhaxi na vayingiseri mina ni vona ku xo sungula i ntiyiso government yi fane yi make sure ku vanhu lava va endlaku swo biha va fana ku endliwa ku ri nawu wa tiko u tirha
nawu lowu tanihi ri government hi tirhisa nawu lowu through xiphorisa xa hina kasi xin'wana government yi nge swi koti ku fikelela munhu un'wana na un'wana hikokwalaho hi ku tihosi ta hina xikan'we na lava va nga rhangela tikereke na ti-stakeholders to tala a hi ringeteni ku va hi dyondzisa vanhu va hina ku vutomi i swilo swa nkoka swinene loko vanhu va ri na ti-differences swi tiva kona na hala ka ndyangu wa vanhu vantsongo mara a hi ringeteni ku va hi burisana ti-differences ti va kona na kwala mitirhweni hi tirhaka kona mara loko vanhu vo ti dyondzisa ku munhu loko a ri na different na munhu un'wana a swi vuli ku hi fana ni teka vutomi bya munhu un'wana why hi nga burisani hi tshama hansi because na loko mo languta loko ho mi nyika statistics sweswi va ta release va xiphorisa mi ta kuma ku ri vanhu lava nga khomiwa ku khomiwa ntsena ku va va endla swilo swo ka swi nga tshamisekangi va tele ngopfu last night ni joyine road block hala Makhado aka N1 hi sungule hi 10 o'clock mi nge believe leswi a hi kuma na vanhu lava va munhu i tirhela mfumo some of them va tirha as the law enforcement officers mi kuma munhu u driver movha ya yena a ri under the influence ya alcohol and leswi swi nga ni tsakisa i ku a hi va khoma sweswo hi make sure ku va fanele va yisiwa la ku nga fanela mara you don't expect government officials whether it is law enforcement officers kumbe i lava va tirhaka ka ti-department kumbe timasipala hi kuma va ri vona lava va violataku milawu ya tiko leyi nga ya mfumo lowu va wu fambisaka so hi lava ku kombela ku a ku vi na ku tirhisana hi make sure ku South Africa leyi nga kahle swinene leyi hi vulaka ku tinyungubyisa na hi ti-natural resources ku va a peaceful place la hi hanyaku swin'we hinkwerhu ka hina na cancer march MEC hi khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha siku ra n'wina a ri vi lerinene ku ya mahlweni hi khensile na cancer MEC Florence Radzirani lava hi bula na vona mingiselo migana lona FM lava langutaka timhaka ta vutleketli na timhaka ta nhlayiseko wa vaaki hi ndlela yaleyo a kha hi bula na vona kha hi languteka timhaka leti ta nguva leyi ya paseka leyi ya ku tikomba ongeti vanhu a va tsakangi swi tikomba ongeti vanhu va kwatini swi tikomba ongeti ku na xiphiqo la xiphiqo kahle i yini embatweni mani va kha va kombisa hi tele dani va kombisa ku maphorisa yini kumbexana swi ta hi pfuna na ku hi kota ku tiva ku maphorisa va tirha ku fika la ku fika la ku tirha va mani kambe hambi swi ri tani va ka hina hikokwalaho ka yini hi ri dzolongeni ra muxaka lowu a hi buleni ha ya mahlweni hi yona na ya leyi MEC va kha va vulavula hi yona ya ku vanhu a va vileli kun'wana na kun'wana loko munhu a vona movha mahlweni ka yena o hundza a swi na mhaka ku i hundza kwihi a swi ku hetela ku tekiwa vutomi bya vanhu sweswi van'wana va ha maxaka sweswi van'wana va ha va mhani va ha papa va ha boti va ha nuna va ha nsati hi mhaka yini ya ku un'wana ndevi yada van'wana milenge lava va ku vulavuriwa ku vona ku vele ku tlumbiweni na vo van'wana vo fika tshama patwini ni hlangana un'wana kha vula sweswo ku munhu o fika tshama patwini munhu i fanele a nga ha swi tivi ku i fanele endla yini tanihi muchayeri loko u kumeki i tsutsuma swi vulaka wa ha swi tivi na ku famba hi rihi gondo ra kona a hi ku timingiselo man 0860002543 kandziyisa rito ne ka 0657443911 nkandziyiso wa wu nga hundzi minute n'wina na ri mbona kwala ni ta ri teka riqingho rero kambe a ndzaka leswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula a hi amukeleni un'wana mingiserilo hi nhlekani hlikani mashi aye papa hi pfukile na le njhani n'wina hi pfukela khensa swinene mi bela riqingho mi rini n'we hi swi twina swi ta timhaka ta le magondzweni mani na madzolonga leswi swi hi karhataku ngopfu magondzweni minkarhi leyi nga ka yoho tatana Brett loko mo langutisa
swihoko hi swin'wana swa leswi swi endlaka ku ri na vana va hina va nga ha twisisi va nga ri na mhaka ku ri va le gondzweni kumbe swi ta ku yini laha ni tshamaka kona vana vambirhi un'wanyana va ze va chayisiwa va ri vambirhi lowun'wana a lova lowun'wanyana a sala a hanya va byelana leswaku moli va nwe byala ku a hi loko a yi mali ya gondzweni laha hi veka milenge nyana laha biwanenge loyi ta hola mali ya patu ma swi vona ku swi sweswo swi endliwa hi munhu loyi a nga rhanga a tirhisa swihoko hi ndlela va tirhisa swihoko hi ndlela yo biha majeni mabyeleka hinkwayo ya humelela ka vanhu va ku tala i vanhu lavatsongo a hi vanhu lavakulukumba loko mo lava u ta swi langutisa kahle loko swo swa ku ri na good friday leyiwani lava va nwaku byala a hi vanhu lavakulu va nwa byala hi ndlela ya kahle lava va kota ku tihlayisa mara xitalo youth kumbe vantshwa va nwa byala va ri karhi va ri lomu tindleleni va ri vo hungasa va swi vona swa ku fana sweswo se leyi ni nga tiveki ku ri pulani ku nga endlisiwa ku yini hi mhaka ya byalwa matiko man'wana ya swi kota ku controla lavantshwa hi mhaka byalwa so tiko ra hina timfanelo ha ti hindzeleta hi ti endli ku u ye un'wana yalweyo i nge n'wi byeli ku ri no wa yi erile hi nkarhi wo fana no i nga yi kaya na ni tsundzuka masiku ndzhaku a hi vulavuriwa hi vanhu lava loko wo kumiwe patu ya wena va yima patwini swilo swo fana leswi u vona ka mali wona wa makaya a hi kota ku tsutsuma hi muka ya makaya hi tshika leswo swiwawa sweswo va na mhaka na wena ya vana va yena loko i karhi i ri ku teni va tlhela va dedelekela ku halenga koho nga lonkulukumbe lero wa ku chayisa na ku chayisa loko u n'wi hlamula i tshemba ku ta ku ba hi ro bodelere ku ri va tikuma va ri a ni swi ku ri va matizeni loko va ri patwini va byala lebya vona so a ni swi ku ri hi ku ya hi mina ndo loko ko va ku ri mfumo wo nghenelela ka timhaka ta byala ku ri va vekini milawu ku munhu a nga nwi a ri apatwini mara a wu tirhi nawu lowuwani a wu tirhi va endlisa sweswiya va famba na tikhula beke va hi onhela tiko vana lavatsongo va tshika no ya xikolweni va ri busy hi mabyalwa lama inkomu se hi marito man'wani n'wina mi ri xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko i byala ya aka timhaka ta mabyalwa nge timhaka ta byala hikusa twanani yaleyo a nga kumana na ku va a dlayiwa mhakwa ya yena hala nona loko a ni kona me ni tshama hala ka Jumirhala le kule na swona mara loko nyingisi lowanuna loyiwani hi yena a nga tirhekiki i lamuriwini ku endla na swilo leswi hinkwaswo ku pfaleriwa na ku ngheriwa ku ri un'wana a nga yi ka un'wana a ze a ya kuma endisani ya yena i le khixini le kuswekeni ku na mikwana liya yo tsemelela mazambana na matamatisi na xo ku ri a nga n'wi hetela vutomi hi wona so hinkwaswo leswiya loko u loko ta swi languta kuma ku ri loko ku ri ku a nga nwanga swidzidziharisi a swi ri kona hi ku na swona swi tinike ndhawu laha tiko ra hina laha ku va mana va tirhisa swidzidziharisi swi chipe ngopfu ku na vanhu lava se va humaka matiko ya le handle vona a va swi dyi swidzidziharisi leswi va xavisela vana va hina swi endla ku ri munhu wa koho i tshama hamba a nga nwangi byala i va a dakwini hi ku swidzidziharisi leswiwa swi va onha mihleketo leyiwa van'wana xikolo a va yi xikolweni a va ha yi na le xikolweni loko ko va nkarhi ku nga hava mizefeto ku no mi byela hi ka vanhu va ku tirha hi famba lomu kun'wana kuma vana lavatsini loko n'wi langutisa vo n'wana loyi na miri loyi a nga ka wona a hi miri wa yena a ku tivi ku hlambiwa ku tivi ku endliwa nchumu loko a tshineleka n'wi ri malume a mi nyikena 200 na ku ta xava swo yini a nga a va a dyi no dya va lava ku xava swakudya i lava ku ya xava swidzidziharisi loko a nga yi swidzidziharisini i ya byaleni i swilo leswimbirhi leswi swi hi dlayela ku vana laha tikweni tiko ra hina ri tshisekile ri na timfanelo ri hlayisa mani na mani mara vanhu va ku ta hi le handle van'wana va ta na swidzidziharisi va ta onha vana va hina vona vana va volo masiku a va swi dyi swilo leswi va ta va dyisa vana va hina se mi vulavula hi va mani n'wina hi ku byala byi kwala kaya byi vandzekeriwa kwala kaya byala byi vandzekeriwa kwala kaya hi ntiyiso swoho mara ku na swidzidziharisi a swi vandzekeriwila ka sota xa vo hetelela van'wana ku na chanele yin'wanyana yi nga na leswiya swa vo vhimba leswiya hetelela ku xidoktola hetelela ku kumiwa na vanhu van'wanyana lava kumaku vanhu vo tala lava kumiwaku laha ka swidzidziharisi a hi vanhu va la tikweni swo fana ti-drugs yini a hi va la tikweni leswi va ta kota swi xavisa ene va xavisela vana va hina loko va huma ka swona leswi va ya byaleni byala byi dyiwa kwala kaya byala byo lava ku ri mfumo wa hela kaya wu va na nawu ebyaleni ka vana lavatsongo va vula ntiyiso va wu vekini na wa ku 18 years a nga ngheni le than 8 years a nga fanelanga a nghena a tavenini
va rayita kuma va karhi va cina va ri hala handle ku xava va lava va 18 years hala ndzeni na ma 19 to 20 va humana swo hala handle ka thavheni van'wana na munhu wa thavheni se va le handle a nga va xaviselanga hala ku xavela vakulu va humala va ya va karhi va mbale swiswa swo khomisa tingana ka ciniwa kwala loko va hetelela nemetweli papa nemetweli a ni ti kundleke yini riqingho leri a ri vuye ri tsema kambe hambi swi ri tani nemetweli papa ni khenseli swinene emakumembirhi i 10 timinete ku nga si ba ura ya 13 ka minkarhi rona FM 1 mingiseri lo nhlekani Baphathe Mfukile. Pfukile papa hi ngo vona Hi hlayisekile. a khensa no kombela ku vutisa mani a ni tivi nkarhi wun'wana loko MEC vo tlhela va vuya siku rin'wana ni na problem ya ku ni tirhisa ngopfu patu lera N1 leri ku na timovha leti ni ti nga ku ngopfu ti-quantum na tibagi leti tsemakanyaka ti ya oboda gate leswi layichisa swona kasi why to ti nga ngheni ka way bridge loko mi kuma quantum yi layiche vanhu yi tlhe yi ya ka trailara leyi yi nga rhwala ndzhwalo wo tlula yona and at the end loko swi onhaka mi kuma ku xi fika xi onhakela patwini vanhu lava nkarhi wun'wani ku hana sayini yo komba ku ku na something yi nga yima laha phambili u to tikuma va ti badamele kwalaha last time ku fanele ku ndleke accident yin'wana yikulukumba ngopfu ka patu leriya before tunnel i ti-kevekeve patu leriya so mara xivutiso xa mina loko kombela ku vutisa ku hayi kahlekahle to ti nga ngheni ka way bridge kumbe a ti na mpimo wo rhwala munhu wo ti hakela ti-trailer leti a ti lavaka na hi marito man'wana no ka ni nga tivi hala ka N1 hala ka R81 laha muketsi laya ta nghena na hambi ku ri tithekisi ta nghena laya ngopfungopfu loko ti ri na titrailara kambe a ni tivi kwala ka N1 kona ku endleka yini kambe n'wina mo vona vuxokoxoko bya ku a ti ngheni hayi a ni tshembi ku ta ngheni leswi tinge a ni tshama ni ti vona ti ri kona ni munhu loyi ni tirhisaka ti-way bridge laha yi laha loko huma Polokwane na le Mokopane minkarhi yo tala leyi lexi ni fambaka hi xo mina ni nghena ka way bridge na me ni vulavula ku a na khomiwa loko ni khomiwa ntswaro wa thikithi loko mi layiche yini tiyoga to tala exactly va khoma ka way bridge i fanele khoma ka way bridge va vitana traka yin'wana yi ta offload komba ku ndhwalo wu tele xa vumbirhi ni ta thekisi ni awe ku na taxi nkarhi wun'wana mongo wa thekisi ni vone timbirhi tinharhu ku na leti to ka ti nga hakeli ti-toll gate loko ku hindza tiraka boom gate leyi ya hlwela ku pfala wo hindza na yena ku endleka yini after a ni tivi loko ku ri ku ma xi tiva xitori lexi botpet a ni xi tivi ni nge xi tivi a ni buti after loko hi va lava hi va kumi kambe i van'wani va lava hi lava ku va vutisa na swin'wana swa ti-toll gate 99 kambe kumbexana siku rin'wana hi ta va kuma hi khenseli swinene makwala hlayisekani botpet inkomo 0860002543 endla ntani mi kandziyisa na rito eka 0657443911 swi vula yini leswi swi nga tekiwa hi xiboho lexi nga tekiwa khoto namuntlha mayelana na vumundzuku bya manana Nosiviwe Maphisa Nxakula hi ta bula na mutivi wa nawu ya hafu ku bila awara ya 12 loko ya hafu ku bila awara ya 1 nhlekani lowu loko hi vuya mahungu ya misava kambe sweswi a hi koti mingisero me ku wele ku anguleni ku yini ka 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka nomboro ya leya 0657443911 kumbe u tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yaleyo tiko ra hina ri onhakile ni nga tivi ku ri endzhaku ka ntlhanu wa malembe hi ta va hi ri eka xiyimo xa njhani i Warren Nyiko Valoyi na mina ni le ku ti vutiseni ku hi nga va hi ri ka xiyimo xa njhani kambe a ni tivi na mina a ni le ka xiyimo xa kahle xo hlamula mhaka yo tlhavana na le roti yi tinyike matimba 3 wa vanhu va tlhavanini no tekeriwa swa vona hi munhu wun'we loyi a tivekaka ngopfu na sweswi i kona mhaka i ku i ntukulu wa n'watipolitiki i vanhu vulavula hi le Rotterdam hi ndlela yaleyo mingiseri wena u ri yini ke 0860002543 kambeni loko ri nga na un'wana la loko nga ri na un'wana hi ta ya ka lava nga rhumela va nga kandziyisa rito ka 0657443911 nhlekani aye mjani vutomi mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile man khensa ku na xitova na xihoxo xin'we a ni na problem na ti-road block leti va ti endlaku ne mara leswi swo hita suka Joni Botpet va endla road block ka N1 a xikarhi hi suka hi yo buku suka
a Gauteng va yi endla laha loko se mi la ku tsemakanyela a Limpopo loko se hi suka laha hi suka hi tele ngopfu hi va hi dyeliwe nkarhi se a va ha drive swona va yisa laha va hi hudlela na la masayitini ni yiva roadblock ni yima na yona mara mandlela lama a ni yimi na wona hi ku ringanyeta ka n'wina a mi hleketa ku a yi fani into nyana ti hangalaka ku va na leyi ku va na leyi ku va na leyi swo mbula ku swona a ku endliwi sweswo kumbexana ku endliwa na ti-study a ni ku na vanhu va nga dyondza laha a ku ndliwunyana swo yelanyana na sweswo va study ku va nga swi endlisa ku yini roadblock mi ni yima na yona hi mbilu ya mi hinkwayo mara a hi ndlela leyi va nga hindla hi wa mune va ku ve ku na bekicele hi yima 3 hours loko se hi suka laha lava ti-BM se va hi pfuxa tisayitini a ha koti ku famba hi va ha chava maswona ene hi suka se hi yo pfula hi nkarhi wun'we enceni xi endlaku ku mi suka kasi mi fika mi yimisiwa va ku se hi hlengeletanani se kumbe va va kha va pfuna timovha ti ka ti famba hi yin'we a swi chavisa leswi ni nga swi vona wa mune ni khale ni kha ni famba ndlela leyi leswi nga swi vona wa mune ni tshama ni swi vona kusuka ka off ramp ya Hammanskraal ya carousel yi va ya ku 18 kilometers leswaku a wu fola kusuka laha i folela tollgate loko se mi ya huma leyi mi huma mi ri exani swi tivi ni ta swi veka njhani swi fara kahle mi huma mi ri hi ndlela yin'wana yo tala hi ndlela yin'wana van'wani se va impatient a va ha drive swona botpet a ni tivi mani a ku vi na ti-studies ku na vanhu va nga dyondza ka department obvious ku hi nga ku yini ku hi va hi kha hi hlayisa vanhu va hina hala tlhelo mara hi va hi kha hi ndla roadblock hi cheka timovha because movha yin'wana wa yi vona yi hindzi njhani ka roadblock yi languta kunene wa yi vona ka hi roadway leyi mara yi hindzini ka roadblock yaliya ya matimba liya a hi leswiya swa ku kumbexani va ha vulavula na n'wina mi yingiseri ivi luya va ku hindzana a va kha va yimisa hinkwato musa swona va cheka hinkwato nyana hi nkarhi lowu mi ni nga hindza hi wona mara tin'wana ta ti-trailer ta ti khativula hi mingiseri wun'wana laha ni ti vonini ti hinde hikwalaho mi kuma rhwalela ma-ti-TV ma-hinda na taxi swiyale hi ku na ti-high restrictions a ni swi tivi ku vo ka va nga swi tirhisi kumbe njhani na kumbexani a vona va tikhamera va ministara a hi swi tivi ene swi vanga tinghozi mo ene leswi mi vulaka swona swa ku lava nga dyondza ka ndzawulo a va pfuneti ku ndliwa vulavisisi va koho lava va tirhanaka na timhaka ta vutleketli va nga endla timhaka ta traffic management va kota ku swi twisisa ku hi swi landzelerisa ku ni khensile swinene boto wa mina inkom a hi koti mingiselo meni 0860002543 ku nga ku ri na un'wana kwala ntindani kumbe ni ventwa loyi a nga laha ka lava va nga ni rhumela rito ra ku na un'wana a nga ni kandziyisela rito twanani loyi nhlekani wa kahle na mi hlekanisa hinkwenu vahaxi na n'wina vayingiseri na ku vulavula mhaka leyiwani mani tlhele ku nyika advice kumbe ka maphorisa lama tirhaka as na mina ni ri phorisa leritsongo a ni ta ku no swi fanerile mani ku maphorisa ma nga ya laha tlhelo a hiking ya laha Giyani hi minkarhi ya xidyambu liya yi nga laha ka Siyandhani ku ya ka Malamulele na liya kwalaya se loko va famba va khome ti-paper spray va nga mbalanga ti-uniform a ni ta ku loko va karhi va swi endlisa sweswo va nga kota ku hlula vugevenga lebyi byi nga kona va khome ti-paper spray va nga ti komi ngopfu hambi vo ti chela ndzeni ka swikhwama va ti endle ngeti na vo va lava ku ya ku khandziyeni kasi a va ya ku khandziyeni vona va swi tiva ku va ya ku tirhiseni ka ku yini emihleketo leyi ni nga na yona ya le botpet ku mina sweswi ni vulavulaka ni tekeliwe foni endzeni ka thekisi hi wa vutlhanu wa lowu wa holiday ni khandziye thekisi kwalaya va ti endle ngeti va yimisa ti-taxi vanhu lava na vona va ri vakhandziyi va nga ri ku khandziyeni ku ve va tekela vanhu swa vona se mavonelo ya mina hi xewetile botpet na muhumelerisi ya mina ni rhandza ku khensa nkarhi lowu va nga wu ngetela mani ka nongonoko lowu mara a ni na xikombelo ka hina vayingiseri mani ku na vayingiseri lava loko va nghena mi kuma ku mi vekini tinhlokomhaka mi kuma ku tinharhu u lava ku nghena ka tinhlokomhaka letiya hinkwato a ri yexe mi kuma wa vulavula vo 5 minutes u va a dyela vanhu vo tala nkarhi lava va ku va khomini layinini se a ni ta ku vana va munhu mani va tsemelana nhloko ya njira a ni tshemba ku ri swi ta hi pfuna mani ku nongonoko lowu hi wu yingisela hi tele vayingiseri hi tele ngopfu lero leswiya swa ku munhu a vulavula vo 5 minutes a ri yexe ni se mi n'wi yisa amakete a ha khomini lowun'wana a va ku a fonini u va a ha yimeli ku nghena se a ni vona nga ku swi ta va kahle mani hi siyelana nkarhi emihleketo ya kahle leyi mi yingiseritaka na yona kambe minkarhi yin'wana a hi ondla hi mhaka ku hi va hi siyela nkarhi a ni hi va hi kha hi ri na laha hi amukelaka kona tinqingho swa endleka kuma ku nkarhi wolowo a ku na riqingho ri nga amukeriwa hi ku mhaka hi hetelelaka hi ku hayi loko ku nga ri na un'wana a nge le ku n'wi tsutsumiseni hi la tlhelo a hi yeneni mahlweni loko mo va mi nga i nga ri van'wana loko va ze va twa un'wana a ri moyeni va vha va yima va nga ha foni se kasi loko a mo fona
a swi ta ku loko a hi n'wi vona ku a nga ngheni makeni hi hatsa hi n'wi susa ivi hi nghenisa van'wana kambe hambi swi ri tani ni tshemba mi ta va mi kha mi twanana a ni ngo hina wa hina nongonoko wa n'wina kambe vonge n'wana Timaleki loyi na mahungu ya misava ya awara ya 1 hi ndlela yoleyo ya vonge rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Nhlekani Bootpad ka Aye Bootpad I mina Xikala Vito ni njhani Bootpad Ndzi na nkinga ni kumbela ku pfuniwa Bootpad kusukela ni nghena ka divorce na sweswi swo swa mehe a swi fambi hi ku sesi loyi a ndzi pfunaka I family yin'we na mukhalabye wa mehe u ri fayili ya mehe I lahlekile se ni vutisile ri lahleka njhani I ri mavokweni ya n'we u ri yanga swi tivi ni kumbela ku pfuniwa Bootpad a ndzi pfuniwi total va ndzi tekelile indlu ya mehe hinkwayo ka yona ni kumbela ku pfuniwa Bootpad inkomu Nhlekani Bootpad gengele ya masiku lama ta vuya Bootpad a hi tivi ku mixani swakudya swi dyiwaka swi va endla ku tihloko leta vo ti nga vi kahle I kuma no loko u khoma ngwizi xi loko kuma kahle ri 2000 I ta xivitana malume ku malume sorry ri munhunkulu mara hi ku xi va xi kume hi ndlela yaleyo ku va ku tika hi ndlela leyo mara loko va ku ri we bexo ta tala na media leyi hinkwayo mara loko xi bewe a hi nchumu hi ku khoma ngwizi le ku hlupekeni Bootpad genge leyi hanyaka sweswi hi ku na nawu wu yima na vo vana lava a fane va cheka ku va nga yi kun'wana loyi under age a nga na 18 loko n'wana a tlule nawu tlule nawu ku fana na yo yaleyi ka Homu leyi loko mo yi cheka kahle mi ta kuma ku mi yisa lowu wa xisati ya ngo lo n'wi sungula buti loyi a hetela a kwata swi tikuma swi humelele hi ndlela yaleyo mi ta kuma a tlanga khununa loyi wa xisati enkomo khalanga na muhumelerisi kwalano mhaka leyi a ni yingiserile mhanu loyi a karhi a vulavula ku no n'winyi wa tavhene a nga tlhava munhu khalanga swa humelela swo fana sweswo mi kuma ku no docket xaviwini ya xavisiwa docket ku va ku no mhani valavo a va koti ku swi hlamuserisa kahle mara loko ni yi landzelerisa ni kuma ku no ku lo xaviwa docket kwalano so swa hi vona va ku no ko va ti-remind a ku heteleleni va ta ku no case a va yi voni case a va koti ku vona docket so swi vula ku hava case hambi munhu a karhi a kuma case number so va ta ku hava docket so sweswo hi swi tiva kahle swi humelela xiphoriseni swinene swi humelela kun'wana na kun'wana khalanga inkomu Inhlekani Bootpad tinghozi ta hala mapatwini mi nge ti heti no matter hi December or hi Good Friday hambi kwala xikarhi ka lembe tinghozi ta le mapatwini ti kona ti tele tin'wana to ka ti nga fiki ka xitichi xa Munghana Lonene to helela kwala ti nga humelela kona loko ka ha ri na xilexi vongori rifu ra vitana van'wana vo va kha va vitaniwa hi rifu a ko va timhaka ta ku njhani ni vulavula hi mina ni ze ni nga nghena ni oncoming navusiku ni nghena ni kha ni yi vona ku leyi oncoming hi mhaka ku la ku develop ni lolowa ku ya jika kun'wana rhoboteni ni ku hayi ni nge yi le mi ni develop kwala ma yi vona so ivi ni beriwa mavoni hi movha wun'wani na sweswi na ri ku tisoleni so tinghozi ta la mapatwini mi nge tin'wana to vangiwa hi ku rifu ra vitana se ti nge heli Kabula mhakankulu a hi ku tihela mhakankulu ku ti hunguteka kambe ku tsakela hikwalaho ka loko swi koteka a ti heli mhaka ko ko ku tsakela ka yini kambe ku na mhaka leyi mani yi ri yini mhaka leyi I mina Xikala Vito ni njhani Bootpad ndzi na nkinga ni kumbela ku pfuniwa Bootpad kusukela ni nghena ka divorce na sweswi swilo swa mehe a swi fambi hi ku sesi loyi a ndzi pfunaka i family yin'we na mukhalabye wa mehe
u ri fayili ya mehe i lahlekile se ni vutisile ri yi lahle kanjhani i ri mavokweni ya n'we u ri a nga swi tivi ni kumbela ku pfuniwa Buttpet a ndi pfuniwi total va ndi tekelile yindlu ya mehe hinkwayo ka yona ni kumbela ku pfuniwa Buttpet inkomu. Alright sis nemetweni swiphiqo swa loko ve impela ilahle fayili hi mhaka ya ku i family ya i voyamela tlhelo ro karhi a swi hluphi a hlongoriwi munhu yaloye kumbe a susiwa ka mhaka yeleyo a susiwa ka mhaka yeleyo hi ku loko swi nga ri tani hi nge swi koti ku loko sweswiwani vanhu va ta na xivilelo xi khumba wun'wana loyi ni n'wi tivaka ni xi tshika hi mhaka ku languta swi nge koteki swoleswo swi nge koteki hi la ku bula na advocate Ntsako Baloyi hi ta bula na vona laha ka hafu ku bela vona yan'we hi la ku bula na vona hi langute ngopfu ka timhaka ta xiboho lexi nga tekiwa khoto lexi khumbaka manana no swiviwe maphisa nqakula ku xana swi vula yini swoleswo nako swi le ka nawu wihi wa kumbe swi le ka xiphemu xihi xa Criminal Procedure Act n'wina mi swi kota kambe ni kume papila la ni ta ringeta ku ri cinca ri tsariwe hi Xinghezi ni ta ringeta ku ri hlaya ri karhi ri vulavula hi Xitsonga hi laha ni nga ta kota ha kona. Loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi xitichi xa Munghana Lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka vayingiseri lava va tshembeka. Bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni. Seke hikwalaho ka yini u nga navetisi eka Munghana Lonene FM a swa ha vutisiwi leswaku loko u navetisa bindzu ra wena ri ta tiveka hinkwakonkwako. Navetisa eka Munghana Lonene FM sweswi. Van'wamabindzu lavatsongo ni lavakulu loko mi lava ku navetisa eka Munghana Lonene FM tihlanganiseni na easy hi ku rhumela email eka mabokani@sabc.co.za ndza engeta mabokani@sabc.co.za Munghana Lonene FM makombandlela Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 2 Musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu. Ya hela nga ko i ri na mxaweta ve ni cinda na ku seva na munhu laya okay mani nhlaya i papila leri ve ri kuna munhu okay a ni ku na ku hlaya papila leri ni hleka ni mi amukerile ka Munghana Lonene. Ayo njhani Buttpet? Buti wa mina hi pfukile n'wina mi njhani? Hi pfukile. A ni lava ku nyikanya mavonelo ra mina mayelana na tinghozi leti endlekaka la mapatwini. Ya. Ma swi tiva leswi ni swi vonaka mina tanihi muaki kumbe tanihi muchayeri laha magondzweni. Milawu yi kona kambe a yi enforciwi. A ni swi tivi xichangana ni ta ku yini ku enforce. Mara loko milawu leyi yi nga vekiwa a yi tirhisiwa ni vula hi maphorisa. Ya. A swi ta hunguseka swo fana leswi ma swi tiva loko a ni swi tiva ku loko ni nghena endzeni ka movha wa mina ni khome xikotela xa biya ku ta humelela yini hi mina a ni nga ta swi endla sweswo mara hi mhaka ku na swi tiva ku loko ni nghena ni xikhomini ni khomi na R100 a swi nga ta va nchumu ngopfu tanihileswi a swi ku ri a ni nge voni switandzhaku swa swona leswi ni nga swi endla hi swona swi endlaka ku va na tinghozi ti nga hunguseki na timovha leti nga ri ku ti nga lunghelangi ku famba emapatwini na tona a ti ta hunguseka hi mhaka ku a ni loko va ni kuma ni famba hi movha leyi nga ringana leyi nga famba epatwini a va ta ni pfalela kumbe va endla leswi nawu wu vulaka swona mara hi mhaka ku a swi le ku endlekeni swilo swo fana na sweswo hi ta tlhelela ndzhaku manitwisisa na loko wo vulavula hi ku milawu yi fanele ku cinciwa leswi na leswi hambi yo cinciwa mara lava va fanele ku yi enforce loko va nga yi enforce a swi nge hi pfuni nchumu ma swi twisisa hi leswi ni swi vonisaka xiswona mina ku a ku sunguliwi kwalaha hansi ka ku lava va enforceku milawu va yi enforce loko va ni kuma ni khome xikotela xa biya loko swi vula ku ni fanele ni ya pfaleriwa hi mhaka ku loko se va ni kuma ivi mina ni va nyika R200 swo helela kwalano swi lava ku a swi va pfuna nchumu that's why mi kuma ku swi nge heli ku hi chayela hi ri ku nweni hi ta chayela eka hina hi ku a swi tiva ku loko hi va kumini hi ta va nyika swo va nyika kambe hikokwalaho ka yini ku va na sweswo swa ku loko hi va kumini hi ta va nyika swo va nyika ku ve ha swi tiva ku swi na switandzhaku ku chayela munhu a popiwini
hikokwalaho ka yini hi nga teki nawu vutihlamuleri tanihi vaaki hi ku mina ni nge te tani loko ni nghena movheni ni boha bandi mina ni nge te tani loko ni nghena movheni ni tiyisisa ku a ni pyopyiwangi loko mina ni nge te tani ni tiyisisa ku movha ya mina yi lungherile ku famba magondweni sweswo botsete vanhu a hi fani a hi nyikiwangi ku fana na ripfumelo a ri fati a swi va mi kuma ku ri na mapfumelo mo hambanahambana yi ku mhaka ku vanhu hi hambanile mani twisisa hi hambanini kambe loko munhu a ni mi byala a swi pfumeleriwi ku va munhu a ni ma byala tlha chayela se swikwalano ha fana se hikokwalaho ka yini hi nga landzeleli nawu ni ta kona kwalani botpet ma swi tiva na xikolo nkarhi wun'wanyana xa laveka swo ri ku vula leswi ma ni twisisanyana loko hi langutisa swilo ku na swilo leswi ma vona loko se u nwini phela loko u nwini u twa ingaku u tlharihi ngopfu ene hayi ku va u lo tlhariha ngopfu u va u ri ku tihembeleni wena n'wini ma ni twisisanyana se ivi u ku hayi na ya ku phela marendzo mo tala ma sungula loko se hi committee black a ma sunguli hi makunguhatini ta ha suka a swi ri hayi namuntlha hi ti tshamela kona mara loko se hi khoma plaka se swilo swa cinca ma swi twisisa mara loko hi ma ni twisisa leswi ni vulaka swona swa cinca swilo hi mhaka ku xihoko xi byoletela swilo swo ka swi nga ri swona ma swi vona mara still loko ku ri ku ha swi tiva ku maphorisa loko va hi kuma na vona va ta tlhe va hi xupula a swi ta hunguseka phela leswi a swi tirhisiwa khale swa ku n'wana loko a ni na le bibeleni swi kona ku nga tsoni n'wana hi ku layiwa ku a ta kota ku tiva leswi nga right so mara a ku endliwi swona loko hi fika hi va nyika 100 rand yi khuveka yi ya mahlweni ene ni ya ni le ku nweni ni le ku dakweni mo ya loko va pfala hala ve ri hala va se pfala loko va pfala hala hayi hala ka bode ve ri a va pfala mi le ku fambeni loko u va kuma nkarhi walowo u va kuma va tlhela va ku byela ku hala u nga yi va kona fambela hala a ni u va niki leswi va lavaka swona ni mi twini a ku onhi ngopfu hina ha onha na hina hi ku a hi le ku tihleketeleleni mara na lava va hlayisaka milawu a ni va kona hikuva swi tiva ku na vanhu vo fana na hina mara na vona loko a va ri ku endleni ka ntirho wa vona a swi ta hunguseka ngopfu swilo leswi a mi ta vona tiko ri hlayiseka ni mi twini hi khensile bot kombo ta mina swi ni fikisa ka xivutiso xa ku hi fike njhani ka ku vanhu va twisisa ku va fane va mukela mali hi yo mhaka a ni swi tivi va mani va endlaku mali leyo ka yi nga ri ya mampela un'wana tshama ni tsalela papila rin'wana ku khalango maphorisa ya sale magondweni va ha nkarhi wa ku kamba ku mali leyi i ya mampela kumbe a ya mampela a ni tivi ku ta byi tirhisa ku vuxokoxoko byebyo loko a swi komba swa khomeriwa ku kumiwa i ri na mali yo ka yi nga ri ya ntiyiso loko a swi nga khomeriwi ne a ni to a hi kumeni la yindliwa kona yaleyo ka yi nga ri ya ntiyiso loko ku ri ku ma va nyika mi va nyika yona mi va nyika yona mi fika mi n'wi khomisa mi ku hi le a famba na yona a jikajika ri ku na 5 wa makume kasi a yi phepha a hi 5 wa makume kumbe a swi ta hela leswi un'wana ni fonerini mpundu wa namuntlha kunene a ku khala ngo ni le ku kumeni tinqingho ve ri ku na vanhu van'wana va nge le ku byeriweni ku na ntirho polokwane ni le midrand va fanele va humesa timali a swi koteki ku mi ya va byela a moyeni ku va papalata ni ku hayi a swi koteki a hi va byeli va byela hi ku va yisa mahlweni vukungundwana i ntirho wa le kwihi lowu wo ta fanele sungula wu hakelela i nga se tirhi i yi kuma ku mali yo hakelela hambi mo helela mi wu kumini hi ku hakelela i vukungundwana loko mina ni thoriwa hanyani thoma ndzanga ni hakela munhu a ni nga tivi munhu ka thoma na kwala ka munghana a ni nga tivi munhu ne le millennium a ni nga tivi munhu na loko ni yamaka maphepha ka matric a ni nga tivi munhu se sweswo hinkwaswo hambi univen a ni nga tivi munhu sweswo se loko ku ri ku vanhu va tekeriwa timali hi mhaka ya ku va ku hita haveri ni ta kuma xintirhwana kha ri n'wina hina hi nga zi mi tsundzuxa nchumu sweswo a va mi tekeli hi ku mi nga ta phapha hi ku mi yisa mahlweni mi hlohlotela vukungundwana a hundza hi kona ma hi twa n'wana mienseriwa hleka ku na munhu la mani mi hlayela papila leri va ri xewani khalanga hi kombela ku mi hundzela hungu leri evilelaku hina hi xipano lexi xi nga joyina football tournament top 16 aka Muswana lembe leri nga hundza hi nkarhi wa makhisimusi loko hi joyina a hi joyina hi 2000 rand hi xipano ene loyi a winaku a fanele a kuma 26,000 ku katsa na timendlele na trophy kumbe khapi na ger soccer kit
kambe hina va Tower FC yele Saselamani kusuka Collins Tavern Municipality hina inga humelela nakona humelele kahle akuzange kuvana langa kaneta loko tournament yi hela va hi nyike timendlele na cup anga vula nguma lava yi kuma nguma yi kumi kambe hikuva va tsale leswi va ku va hi nyike mendlele na cup swi ni komba ku mali yi nghenanga. The organizer ya Muswana annual tournament ava hi khomanga kahle tanihi vanhu hi mpfhuka va tshembisa ku hi hakela ku humelela ka hina hi ti 3 ta January 2024 hi rinderile va tshama va kha va cincacinca masiku ya ku hi hakela. Lexi hi vilerisaka i ku tiswipanu leswin'wana swa mune swi hakeriwile se hi kombela ku pfuniwa n'wina va ka Munghana Lonene eka xiphiqo lexi. Lava a va organizer tournament leyi i Shepherd Chabalala kasi Tower FC i ya le ka yi fambisiwa hi Ngoveni Musa, captain yako i Jabu Chauke, vumbhoni byi koho kwala ka papila lerin'wana hi nga mi rhumela na rona wa n'wina Tower FC a Saselamani. Hai ya ku ri ku tikela yo xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela. SABC Archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela. Ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015-290-0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Ila inga ko minsero Munghana Lonene FM a hi ku tumini minseri wa Munghana Lonene FM. Aku khalanga leswo vanhu va tlela patwini ntiyiso mina ni kume un'wana a tlele a patwini a Skuman Kloof la ku suinyana ni le Mbombela a dakwile evongani qivi a nga ni rhumela hungu roro leri u tirhise mathebula dp@sabc.co.za botpet la abridging ra le Tlasiri kuna xigodi xin'wana lexikulu vanhu va hela yo hi kombela va Maruleng Municipality va ndla swo karhi wa endleka yini a blowen Maruleng Municipality hi ku hile ku nga na hile ku nga na xipalani veri ndlana swo karhi kuna godi botpet hi nge viki byala nandu xidyoho xi na hina hi byi nwako hi nwela xo karhi a ni voni munhu loko o nwa byala a nwela ku refresha miehleketo o ku tsaka a nga suka a ya lwa tinyimpi o ku chayela so byala hi nga byi voni nandzu loyiwani i Thami Maluleke i rhumele hi foni ya Apple Radio kuza ni swi hlaya se twana na ku twa ku endleka yini kwala ka ku hi nge byi voni nandzu mara van'wana lava vanhu va ku kumbe va nga tshama vanhu va vula ku byi ku nyika mepe wun'wana wa ku kwala na kwala se wa suka i ku hayi ni ya ka Manghana purasini ku va u ti tshamele kahle a si ka Makhuvele un'wana loyi ni hlekani ahe botpet papa minjhani boto min hi pfukeli n'wina minjhani a hi hlayisekile a khensa i xivambo ne mina botpet ni lava ku khoma ngopfu leya la magondzweni lawani na vatirhi va le magondzweni ma vona botpet loko vatirhi va le magondzweni loko vo tirha hi ku tiyimisela amagondzweni ku ta lawuleka mara xilo lexi mina nga xi discovera ngopfungopfu i ku swi lwa hi nawu ma vona botpet amagondzweni loko wo nawu wu enforce ku vula ka mingiselo a ha ku humaka ku ri nawu a wu landzeleliwi mi ta swi vona botpet ku swi swo tala swi nga tshamiseka a swi pfuni nchumu hi sungula kokwalaya ka vona lava va tirhaka magondzweni waya i fika sweswiwani i repeat khalanga
va ku nyika learners hi 1.5 a wu koti ku reyila wo va na mali xo sungula. Number 2 iya i ku ya tipaleni hi ku pet khalanga ina mali va fika va ku nyiketa license munhu a nghena tipaleni a nghena a trakeni a reyila golonyi ivi ya ku pasa pet khalanga mara ku reyili xivambu. So ma swi vona ku kusukela kwalano ku vaviseka kusukela kwalano hi ya teka papila ro chayela movha hi nyika munhu loyi a nga kotiki ku chayela movha. That's why mi kuma ku munhu a nga chavi ku overtake ka barrier line a nga swi tivi swilo leswi a nga swi hlayangi. That's why mi kuma ku hi na tinghozi to tala magondzweni. Mina no ka ni nga tivi ingaku swo tikomba ingaku ndawulo liya ya le magondzweni a va holi nchumu va yisa lavaya ku ri vo tirha va nga holi kahle ka kahle ku ya hi leswi va ndlisaka swona. Hikokwalaho ka yini muka ku holi nchumu xivambu? Loko a va hola Botpet ni vula ku ri a va ta swi twisisa ku ri ve le ku tirheni va fanekele va kuma pay a va try ku tshembeka. So hi ku a va holi nchumu kumbe xa nkarhi wun'wanyana hi swona swi endlaka ku mi kuma ku maybe va xota tigroza kwalomu emakaya va lava ku tatisa hi ti-50 rand tetiwani va hi tekela ku lomu patwini. Hi ku loko a ku nga ri swona loko mo swi languta ende hayi ku a swi tiveki swilo leswiwani hi swi tiva hinkwenu all over ku ri ti-learners ta diziwa tilayisense ta diziwa apatwini ka diziwa. That's why munhu a nga vileli ku teka 20 rand ivi a ndzhaka nkarhi a tlhela a tsutsuma huyo u ya accidenteni liya u fila njhani ku ri wena u nga teka 20 rand n'wi tshika hi nga khani wa byala so swa karhata Botpet like vatirhi va le magondzweni mina no ka ni nga tivi ku ri ku hana swipikitere kahle ingaku rail ya hinkwayo yi bolile mavo vanhu lava tirhaka hi ku tshembeka hi ku landza tiyiso i maphorisa vo feyiliwa hi lava va vo magistrate lavaya va va feyila va yisa lavaya makuku vo va yisa lava va swi kota ku fika loko pheta onhile va fika va ku hayi ku fana na leyi kha hlayiwa wo hundzuluxiwa nandzu wa kona va yisa lava va tirha mara loko se hina hi swi languta hi ri lava a va tirhi makuku phete u vuyini tolo mara va khomini phete va n'wi pfalelini a hi vo va humesaka vanhu. So hina ha kombela Botpet loko ku ri na ministara wa swe le magondzweni vona swo fana na leswi va swi ndlile haya siku leriya mina no ka ni nga tivi ku ri planning a yi kona boti ya ku vula swin'wanyana kwalaho ku ti-traffic management vona va tsandzeka ku ri va plana ku twana strategy lexi xa ku ri ku tirhiwa hi ku tshembeka ku ri kahle ma vona loko a fambiwa na tikhamera munhu a vekeliwa khamera gon'weni a ri wa traffic laha mapatwini a ku ta va na nawu laha hi ku a na va nga ta teka nchumu vo to tirha hi ku tshembeka hi ku tiva khamera yi ta n'wi khata mantwisisa Bot ko ni van'wani va ta vula ku gama n'wana yi to tima va ku a yi tirhi kambe hambi swi ri tani khensile tlhelo rero mi nga ta na rona inkomu Bot mo hi nga heteli van'wanyana nkarhi khensile Bot wa mina a khensa mi heti nkarhi na n'we mi le ku tiseni tlhelo ra n'we ra mhaka se a ku na loyi heteriwaka nkarhi kambe a hi tiseni hi vulavula hi ta na matlhelo ya hina hi ndlela leyi ni bula na advocate Ntsako Terence Baloyi loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu hi ndlela leyi kambe ke ha mi rhamba ku mi tisa mavonelo na matitwelo ya n'wina hi masiku ni minkarhi kambe ke Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM